Hello and welcome to Look Ahead. I'm the sister. Hello, I'm Mitchell. Hello, I'm David. I'm Natalie. And I'm Kevin. В днешното предаване ще научите как да питате, за да получите определена информация. Ще се научите как да попитате за телефон, адрес и професия. Tickets, Билети, cards, карти, forms. формуляри, Name, address, telephone number. information, My name's David Riley. This is my house. My address is 9 Hollywood Road, Kensington. My name is David Riley. My address is 9 Hollywood Road, Kensington. My telephone number is 444 8701. Kevin. Gotcha. What's your address? George Hotel, 10 North Street, London, N1. North Street, London, N1. What's your telephone number? 281 0640. What's your name? What's your address? What's your telephone number? Telephone number. Telefonnummer. Telephone number. Your telephone number. Вашият телефонен номер. Your telephone number. What's your telephone number? Какъв е вашият телефонен номер? What's your telephone number? What's your telephone number? Сега ще видим някои хора, които не познаваме. Да се опитаме да разберем как се казват, къде живеят и какъв е техният телефонен номер. Да запитаме заедно този господин за името му. What's your name? My name's Mark Beebe. А сега опитайте сами. What? What's your name? My name is Frank McCundy. Да запитаме заедно този господин за адреса му. What's your address? My address is 39 Northby Road, Ealing, West 5. Опитайте сами. What? What's your address? My address is 100 Yacht Club Road, Box B12, St. Paul, Minnesota. И накрая да попитаме тази госпожа за телефонния си номер. What's your telephone number? My telephone number is 0795 86453. Опитайте сами. What? What's your telephone number? My telephone number is 081 348 5119. Mr. Ivan Petrov. Vituša Street, number 6. Стоп! Този звук означава, че е допусната грешка. Да, често срещана грешка. Улица, номер. Така се пише у нас. На английски първо се изписва номерът на дома, а после името на улицата. Например, 6, Vituša Street. А сега Джеймс Брейди от Ирландия, който пристига на лондонското летище. The Birch Hotel, please. Birch.
but what's the address? Maysole Street. Maysole Street. Can you spell that, please? Yeah. Maysoule. Maysole Street. Oh, I know. Get in. Spell. Казвам буква по буква. Spell. Spell that. Кажете го буква по буква. Spell that. Spell that, please. Моля, кажете го буква по буква. Spell that, please. Can you spell that, please? Бихте ли го казали буква по буква, моля? Can you spell that, please? Maysole Street. Can you spell that, please? Yes. Maysoule. Сигурно ви се е случвало да срещнете трудности с някое английско име. Всъщност и вашето име може да се окаже трудно за чужденеца. Така че налага се добре да научите английската азбука и да се упражнявате, когато имате време. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z. My name's Rosita. Rositsa. My name is Brady, James Brady. Ah, yes, Mr. Brady, from Ireland. Yes, Room 214, Mr. Brady. thank you. Mr. Brady. Mr. Brady. What's your job? Are you a businessman? A businesswoman? An architect? A teacher? A student? A secretary? What's your job? Job. Работа. Job. Запазете звучното Б. Your job. Вашата работа. Your job. What's your job? Каква е вашата работа? Какво работите? What's your job? Вече разбрахте, че това е съкратеният вариант на What is your job? Чуйте още веднъж как ще го каже Натали. What's your job? Вече можем да разберем какво работят нашите нови познати. Да запитаме заедно Марк какво работи. What's your job, Mark? I'm a teacher. I'm a teacher of English as a foreign language. А сега попитайте сами Труман какво работи. What's your job? I'm an architect. Да попитаме още веднъж всички заедно. What's your job? I'm a housewife. I'm a manager of a business centre. I'm a director of a textile company. I'm a tour guide at East Castle. I'm a doctor. Вече знаете, че пред броимите съществителни в единствено число поставяме неопределителния член a. A bar, a restaurant, a student. А кога поставяме an? Можете ли да се досетите? A doctor, an architect,
Разбрахте, нали? Ъ се поставя пред съгласна. A doctor. А ън пред гласна. An architect. A doctor. An architect. Next. Good morning. Good morning. What's your surname, please? Shakespeare. Your first name? William. Where are you from, Mr. Shakespeare? I'm from Britain. I'm British. Address? The Globe Theatre, London, England. The Globe Theatre, London, England. And your occupation, Mr. Shakespeare? Occupation? My occupation? Yes, Mr. Shakespeare. What's your job? Writer. Oh. Your name, please? What's your first name? What's your surname? Your surname, your family name, your last name. Джеймс Брейси е в Лондон. Той започва работа в MAP, Агенция за маркетинг и реклама. Да видим как той се среща с новите си колеги. MAP Advertising. Good morning. Good morning. Mr. Hall, please. Yes, sir. What's your name, please? James Brady. Oh, yes. One moment, please. Hello, Tom Hall. Mr. Brady is here, Mr. Hall. Ah, thank you. Hello, Mr. Brady. I'm Tom Hall. Hello. Sandra, is Julia here? I don't know, Mr. Hall. Oh. This way, Mr. Brady. This is my secretary, Rita Patel. Hello. Hello, I'm James Brady. You're here. Is Julia in? No, Mr. Hall. Ah, Julia. Julia Marsh. This is her desk. Is this Mr. Brady's form? Yes. Need some more information. Can you talk to Rita? Yeah, sure. Coffee? Yes, please. Rita? Tea, please, Mr. Hall. Okay. Now, Mr. Brady. Surname Brady. B-R-A-D-Y. Yes. Your first name is James. Yes. Are you married or single? Single. And you're from Ireland? Yes. What's your address in London? The Birch Hotel, Maysul Street, Maysau, London, E1. What's the telephone number? 352 0529. Thank you. And coffee for Mr. Brady. Welcome to MAP Advertising. Thank you. И така, Джеймс Брейди вече постъпи в MAP. Може би не разбрахте всичко, но ето някои думи и изрази, които ще ви бъдат полезни, когато попълвате формуляри. Form. Формуляр. Form. Surname. Фамилия. Surname. First name. Малко име.
First name. Married or single? Married. Женен. Married. Single. Неженен. Single. Is this Mr. Brady's form? Yes. Need some more information. Can you talk to Rita? Yeah, sure. Coffee? Yes, please. Rita? Tea, please, Mr. Hall. Okay. Now, Mr. Brady. Surname Brady. B-R-A-D-Y. Yes. Your first name is James. Yes. Are you married or single? Single. And you're from Ireland. Yes. What's your address in London? The Birch Hotel, Maysoul Street, M-A-Y-S-O-U-L-E, London, E1. What's the telephone number? 352-0529. Now, tea for you, Rita. Thank you. And coffee for Mr. Brady. Welcome to MAT Advertising. Thank you. First name. Surname. Address. Telephone number. Nationality. Job. Information. Сега ще видите кратък документален филм за работата на Аманда Фромбърг от Бюрото по труда. Тя разговаря с различни кандидати, събира необходимата информация и я вкарва в компютър. Разговорът не е адаптиран, а съвсем естествен и се води с нормална бързина. Не очаквайте да разберете абсолютно всичко. Достатъчно е да схванете главните моменти и да разпознаете изразите, които вече научихте. Okay, so your surname is Borthwick. Could you spell that for me, please? B-O-R. Yeah. T-H. Yeah. W-I-C-K. Good afternoon, Alfred Miles. How can we help you? Your surname. Nelson. What I do is I interview and select candidates for temporary and permanent assignments and vacancies. Hello, my name's Amanda. What I'm going to be doing over the next 15 minutes or so is asking you some questions about yourself, where you live, that sort of thing. Okay, what is your first name? Susan. Susan. And what's your surname, Susan? Thomas. T-H-O-M-A-S. Are you Miss or Mrs.? I'm single. Miss. Thank you. What is your address, Susan? 13. Bruce Road. Is that with a C or an L? That's with a C. Bruce Road. Harrow. Middlesex. And what is your telephone number? 081 081 841 841 8645. 8645. Thank you. And what is your nationality? British. Once we've got that information, it becomes a formal document and we open a file. The way we open a file is we put the information onto a computer. Предполагам, че в общи линии сте разбрали за какво става дума. Нека видим филмчето отново. Първо, какво прави Аманда? What I do is I interview and select candidates for temporary and permanent assignments and vacancies. Това, с което се занимавам, е да интервюирам и подбирам кандидати за временна и постоянна работа. Hello, my name's Amanda. What I'm going to be doing over the next 15 minutes or so is asking you some questions about yourself, where you live, that sort of thing. Това, което ще направя през следващите 15 минути, е да ви задам въпроси за вас самата. Къде живеете и така нататък.
Once we've got that information, it becomes a formal document and we open a file. The way we open a file is we put the information onto a computer. След като вече разполагаме с тази информация, тя става официален документ и ние ви откриваме досие. Начинът, по който откриваме досие, е като вкараме информацията в компютър. James Brady is from Ireland. Is James Brady from Dublin? Видяхте, че за да съставите въпрос, е достатъчно да поставите глаголната форма is пред подлога. Is James Brady from Dublin? Is James Brady from Dublin? Сега вече можете да разбирате и давате информация, свързана с име, адрес, телефон, работа. Нещо повече, можете да попитате за това, което не знаете. Kevin Dutcher. What's your address? George Hotel, 10 North Street, London, N1. North Street, London, N1. What's your telephone number? 281 0640. What's your name? What's your address? What's your telephone number? What's your job? Are you a businessman? A businesswoman? An architect? A teacher? A student? A secretary? What's your job? What's your first name? What's your surname? Your surname, your family name, your last name. First name, Surname, address, telephone number, nationality. job, information. Това беше всичко за днес. Следващото предаване – поздрави и запознанство. А до тогава, бай-бай!